आय थिंक इट इज व्हेरी क्लियर. परमिशन दिला जाल्यार एक कंप्लेन गेला सायबर क्रायमान की बिना परमिशन त्यांनी स्टार्ट केला म्हणून. पूण स्टार्ट केला तेणी गोंयांत. स्टार्ट म्हणल्यार आमकां म्हायती आहा तशें थोड्यो टॅक्सी डायरेक्ट एपाचेर कोणाच्यानूय कोणाक कॉन्टॅक्ट करपाक तशें कॉन्टॅक्ट करून ते बिझनस चलयता बट विदाउट परमिशन इट बिकम्स इल्लिगल नो. सो वी हॅव आस्क्ड टू टेक एक्शन बट क्वेश्चन ऑफ अस गिविंग परमिशन डज नॉट अरायज एट ऑल. हाऊ इट इज दॅट यू हॅव अ गोवा एज अ गव्हर्मेंट. गोंयान कोण येता आनी गव्हर्मेंटाक सांगना आसतना गव्हर्मेंटाक काय खबरच ना आपणाक जाय तें करता. बाबा इल्लिगली कोणूय कितेंय करपाक शकता न्हू पूण आमी एक्शन घेवना ताबडतोब एक्शन घेयल्या आमी. दॅट इज इम्पॉर्टंट. दॅट्स वाय वी हॅव रिटर्न टू cyber crime branch and the letter officially has gone yesterday itself, and before that the mail went the moment it came to our notice. What is the official song that they developed झालं सध्या? No, they will take action and they'll revert back to us. No, any specific this that you have written in your complaint asking what, sir? तुम्ही सांगला आता कशें परमिशन नासतना स्टार्ट केला तेच आमी विचारला न्हू. And how you can start and carry on a business and such big companies without taking formal permission. And first of all, the government has decided in the past not to give permission for Ola Uber. The stand has not changed. If it changes ever, yes, all situations are always dynamic, I will take you in confidence. But at present, there is no such proposal even to get them. तर रिसेंट कितें प्रपोज तेंच्यानी काय धाडूंक ना. प्रपोजल ते धाडीत आसता पळय. सगळ्यांक इच्छा आसा गोंयान येवन धंदो करपाचो. एव्हरी टॅक्सी ऑपरेटर वॉन्ट्स टू कम टू गोवा. बट आमी आसा तेच रेग्युलेट केल्यार म्हाका दिसता सगळे सारखे बसतले. फ्युचरा मागीर पळोवपाचें. फ्युचराक कितें ओपनिंग तेंका दिवपाक चान्स. आय एम नॉट सेयिंग फ्रॉम दॅट एंगल. आय एम सेयिंग फ्युचर इज ऑलवेज डायनामिक नो. So what do I know what will develop? Now you have seen a situation developing where people are illegally trying to do that. Media channel and press bell icon for latest notifications.